صبحتون بخیر و پرفایز باشد کاربران گرامی Ozodivideo. امیدواریم هر کجایی که هستید خوب و سلامتید. امروز 30 اپریل و ساعت به وقت پراگ هفته صبح هست. من شادگل خوجت در چند دقیقه دیگر نوگونی ها رو پیشنهاد شما میکنم. تندباد و باران پرشدت بگوی دیروز در خوجند خسارات خود را رسانده است. طبق اطلاع مقامات این شهر آفت طبیعی خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته، اساساً به درختان و ناقل‌های برقی تاثیر رسانده است. از جمله بیش از 50 بیخ درختان عظیم جثه افتیده و به انشاءات گوناگون ضرر مادی آورده است. همزمان ناقل‌های برقی در محله‌های شهر کنده شده، باعث یک مدت قطع گردیدن برق گردید. در این برابر انشاءات بنیاد شونده که حدودشان با تنوکه‌ها گرفته شده بودند، بر اثر وزیدن شمال دیوار احاطویشان افتیده در برخی محله‌ها باعث خللدار شدن حرکت نقلیات شد. حالا مقامات و نهادهای مربوطه به برطرف کردن ضرری رسیده مشغول می‌باشند. از امروز تمام بازارهای لباس فروشی در دوشنبه بسته شدند. در این باره شهرداری پایتخت امر داده است. در بیانیه مقامات آمده است که با مقصد حفظ تندرستی ساکنان پایتخت و پیشگیری از بیماری سیریتی کرونا ویروس از سنه 30 اپریل تا 10 می امسال فعالیت همه بازارهای لباس فروشی قطع کرده می شود. همچنین مسئولان وظیفه دار شدند که در همکاری با رهبران همه این بازارهای پایتخت کارهای بی‌ضرر گردانی را عملی نمایند. پیشتر از این حکومت تاجیکستان در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی دیگر به استثنای دانشگاه‌ها 2 هفته تعطیل موقت اعلام کرد. از بس که در کشور گزارش‌ها دایر به گرفتاری به بیماری التهاب شش و مرگ و میر از این بیماری زیاد شده است، این شبهه و گمان درباره نبود کرونا ویروس نو در تاجیکستان دامن میزند. با گفته مقامات تاکنون 3300 برای معلوم کردن بیماران نو آزمایش گرفتند، ولی هیچ سرایت ویروس ثابت نشده است. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید یک داروی آزمایشی آنها نشان میدهد که معالجه کووید 19 را میتوان 4 روز کاهش داد. کووید 19 بیماری است که از سرایت کرونا ویروس به عمل میآید. داروی رمدسیویر معالجه کووید 19 را از 15 تا 11 روز کم میکند. روز 29 اپریل دکتر انتونی فاوچی، یکی از طبیبان شناخته ساحه بیماری‌های سرایتی، گفت که این کشفیات مهم است. این دانشمند که رهبری انستیتوت ملی آلرژی و بیماری‌های سرایتی را رهبری میکند، ابراز داشت که رمدسیویر میتواند کرونا ویروس را متوقف کند. دانشمندان آمریکایی این دارو را در 1063 گرفتاری کرونا ویروس در سراسر عالم آزمایش نموده است. به قول فاوچی، چین به تاثیر این دارو با شبهه مینگرد، ولی تحقیقاتی که دانشمندان چین با این دارو کردند جدی نبوده است. طبق اطلاع دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، به حساب میانه در این کشور در یک روز بیش از 2500 نفر به هلاکت میرسند. فعلا 61000 ساکن ایالات متحده آمریکا از این بیماری هلاک شدند. طبق اطلاعی که 20 اپریل نشر شد، در سراسر دنیا بیش از 3,200,000 نفر مبتلای کووید 19 می باشند و این بیماری حیات 227,000 نفر را از بین برده است. گزارش نوی کمیسیون ایالات متحده آمریکا اوید به آزادی‌های مذهبی بین‌المللی تاجیکستان را این نوبت نیز به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص شامل کرده است. این در حالی است که گزارش تازه نشر سالانه آن وضعیت قطار کشورهای دیگر را برای پیشرفت و تغییرات مثبت ستایش کرده است. در تاجیکستان به نوشته مؤلفان گزارش، سال 2019 وضع آزادی‌های از جانب دولت محدود شده دینی باز هم بهتر شد. گزارش میگوید رژیم پرزیدنت امالی رحمان سیاست سرکوبگرانه را تقویت دادن، نمایش آشکارای دینداری فردی همه گروه ها را سرکوب کرده، اقلیت‌های دینی به ویژه سلفی ها را تعقیب کرده است. گزارش محققان آزادی‌های دینی در تاجیکستان با حکومت آمریکا مشورت می‌دهد که برای اصلاح وضع باید من بعد به این کشور یاری‌های بشردوستانه را با گذاشتن شرط ارائه کردن نسبت برخی ساختارهای دولتی تاجیکستان و شخصیت‌های جداگانه تحریم‌های هدفمندانه جاری کند. تحریم باید به ساختارهای مربوط باشد که دست به نقض شدید آزادی‌های دینی میزنند. مشورت کمیسیون این است که در دایره این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد مسدود شده ویزای ورود به آمریکا داده نشود. این چنین کمیسیون آزادی‌های دینی با حکومت آمریکا مشورت داده است که با حکومت تاجیکستان در بلندترین سطح فشار آورد تا شخصان برای اجرای فعالیت‌های صلح‌آمیز دینیشان زندانی شده را آزاد کنند و ناظران بین‌المللی را اجازه بدهند تا
зиндонҳо дидан намуда сабабҳои сар задани ошӯбҳои гузаштаро таҳқиқ намоянд. Мақомоти Тоҷикистон ҳанӯз ба гузориши тозанашри Комиссияи озодиҳои динии Амрико вокуниш накарданд, вале дар гузашта нороҳативу мухолифати худро бо интиқодҳои баёншуда пинҳон намедоштанд. Дар ҳимоят аз сиёсати мубориза бо ақидаҳои бегонаи динӣ мақомот борҳо гуфтанд, ки ҳадаф роҳ надодан ба бесуботии сиёсӣ ва мубориза бо ифротгароии динӣ мебошад. Вале аз назари мунтақидон ин ҳама иттиҳомот бепояву асос буда ба маҳдуд кардани озодиҳои сиёсиву динии шаҳрвандон равона шудааст. пайвандони бузургмери Ёров, адвокати машҳури тоҷик ва Раҳматуллои Раҷаб, узви зиндонии раёсати ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ мегӯянд, вазъи онҳо дар шароити зиндон нигаронкунанда шудааст. Ҷамшед Ёров, бародари вакили зиндонӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтааст, бузургмери Ёров таб дорад ва рӯзи 29 апрел сардори маҳбас доруву дармонеро, ки наздикони Ёров барояш фиристода буданд, ба ӯ расондааст. ҳамин гуна шӯҳрати Раҳматулло, писари Раҳматуллои Раҷаб, мегӯяд, шоми 29 апрел таби падараш аз марзи сивуно гузашта вазъаш ногувор аст. вай хабар додааст, ки падараш ба қисми тиббии маҳбас гузаронида шудааст. ҳудуди 20 зиндониро аз маҳбасҳои рақами 1 душанбе ва 2 шаҳри Ваҳдат пас аз шикоят аз таби баланд ба карантин гирифта буданд. мақомот мегӯянд, ин афрод дарди гулӯ доранд, вале илтиёби шуш ё пневмония нестанд. бештар бархе аз пайвандони зиндониён аз таби баланд доштани наздиконашон дар маҳбас хабар дода буданд. Мансурҷон Умаров, сардори сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Тоҷикистон, 27 апрел гуфта буд, ки бештари инҳо рӯзадор буданд ва оби хонок нӯшиданд. баъзе аз онҳоро барои паст шудани ҳарорат аллакай аз ҳолати карантинӣ ҷавоб додем, гуфта буд ӯ. лозим ба ёдоварист, ки бузургмери Ёров моҳи октябри соли 2016 бо гуноҳҳои даъвати оммавӣ ба тағйири ҳукумат, сохтакории санаду қаллобӣ ба 23 соли зиндон маҳкум шуд. аз ин ба баъд дар номгузории миллии Тоҷикистон гузоштани пасвандҳои ову вич ва оваю овна дар насаби сокинон манъ карда мешавад. дар ҷаласаи рӯзи 28 апрели Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ тағйирот ворид карда шуд. ҳадаф аз тағйирот ба қавли муаллифони қонун боло бурдани эҳсоси худшиносӣ ва ҳифзи асолати миллии мардуми Тоҷикистон аст. Музаффар Ашуриён, вазири адлияи Тоҷикистон, ки ин таҳрро ба парлумон муаррифӣ мекард, гуфт, ки минбаъд дар номгузории миллӣ гузоштани пасвандҳои русӣ манъ мешавад. ӯ афзуд, ки ба ҷои онҳо сокинон метавонанд пасвандҳои тоҷикӣ мисли зода ва иёну ғайраро истифода баранд. вазири адлияи Тоҷикистон афзуд, ки шаҳрвандони Русия ва низ намояндагони ақалиятҳои миллӣ муқими Тоҷикистон истисно мебошанд ва метавонанд пасвандҳои русиро истифода баранд. дар Тоҷикистон намояндагони ақалиятҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. Ба гуфтаи Музаффар Ашуриён, афроде, ки то ҳанӯз бо пасвандҳои ов ва монанд ба он шиноснома доранд, ин муқаррароти қонун дахл надорад ва танҳо онҳое, ки минбаъд ному насаб мегузоранд, бояд ин банди қонунро риоят кунанд. минбаъд насаби кӯдак вақти ба қайдгирии таваллуд ов, ова, ев, ева сабт карда намешаванд. ҳангоми ташаккул ёфтани насаби шахс дар баробари пасвандҳои пур, духт, пасвандҳои и, зод, зода, он, ён, иён, ёр, ниёр ва фар истифода шаванд, афзуд вазир. Ашуриён гуфт, дар сурати гуногун будани миллати падару модар, насаби кӯдак бо мувофиқаи падару модар бо насаби падар ё модар тибқи талаботи қонун сабт мешавад. бархе аз огоҳон мегӯянд, бозгашт ба пасвандҳои русӣ асосан дар байни онҳои зиёд аст, ки дар Русия кор мекунанд. теъдоде ҳам ҳастанд, ки насаби фарзандонашонро бо пасванди русӣ дуруст мекунанд, то дар Русия ба дарди сар гирифтор нашаванд. мақомоти Ӯзбекистон тасмим доранд, ки маҳдудиятҳои карантинро сабуктар кунанд. ба сокинон иҷозат мешавад, ки аз мошинҳои шахсӣ истифода карда бо кӯдакон дар наздикии ҷойи зист ба гашту гузор бароянд, гуфтааст президенти он кишвар Шавкат Мирзиёев. президент ҳамзамон интиқол додани маҳсулоти кишоварзиро байни вилоятҳо ва шаҳрҳо иҷозат дод. сабзавот, мева ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзиро метавон барои фурӯш ба ярмаркаву бозорҳо расонид, гуфтааст ӯ. бино ба омори расмӣ дар Ӯзбекистон 1969 ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт шудааст. аз ин теъдод 1066 кас шифо ёфта, 9 тан фавтидааст.
мақомоти русия гуфтанд ки 3 парвози чартерӣ барои берун баровардани шаҳрвандонаш аз тоҷикистонро барои муддати номуайян ба таъхир андохтанд. сафорати русия дар душанбе рӯзи 29 апрел хабар дод ки парвозҳое ки аз 30 апрел то 30 май барномарезӣ шуда буд барои муддати номаълум ба таъхир андохта шуданд, чун гуфтугӯҳо барои омадани ҳавопаймоҳо ба тоҷикистон бо мақомоти душанбе идома доранд. сабабҳои таъхир гуфта нашудааст. масъулини сафорати тоҷикистон дар русия ва намояндагии ширкати ҳавоии уральскии авиалинии дар тоҷикистон мегӯянд ки парвозҳо танҳо барои интиқоли шаҳрвандони русия аст ва онҳо ба тоҷикистон бидуни мусофир парвоз мекунанд. масъулини намояндагии ширкати уральскии авиалинии дар тоҷикистон мегӯянд ки то ҳол дастуре дар бораи анҷоми ин парвозҳоро дарёфт накарданд. сафорати тоҷикистон дар русия гуфтааст ки шаҳрвандони тоҷик набояд фирифтаи харидории билетҳо барои парвоз ба тоҷикистон шаванд. барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 тоҷикистон ҳанӯз аз 15 марти имсол иртиботи ҳавоӣ бо кишварҳои хориҷиро қатъ кардааст. ва бинандагони азиз, ҳоло аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз ба шумо маълумот медиҳам ки аз тарафи Бонки миллӣ ин гуна таъин шудааст. $1 10 сомонӣ ва 24 дирҳам аст. €1 каме беш аз 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ мисли дирӯз нест. 1 сомону 10 дирҳам болотар рафтааст, яъне 138 сомонӣ ва 40 дирҳамро ташкил медиҳад. ин чанд хабаре буд ки ман хостам барои шумо бигӯям. хабарҳои бештарро дар пахшҳои мустақими баъдӣ гӯш кунед. мо шуморо мунтазир хоҳем буд. то он дам рӯзи хуб дошта бошед ва худо нигаҳдорад.